un'wana nkulukumba tshama ku wu njhani nkaka kwaleyo se na mina ni ri wu njhani mumu kwaleyo hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingisela Munghana Lonene FM na ku hlekanisa ku ringanisela xitichi xi konga ku ringisela rula a Gauteng a Mpumalanga a Northwest a Limpopo na wikima audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za mina ni khalanga Pat Mathebula ni n'wana risimati wa gym wa xingiritano wa xijajana wa makunele wa ndandadze hi ta ka wena twi hirila a purukwana ku tisalana ko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa famba xin'we ku fika kwele ka awara ya mbirhi nhlekani lowu ku ri Ravumune namuntlha siku ra 21 ra n'hweti leya ya Nhlangula lembe ra 2024 hi ndlela yoleyo timhaka Afrika-Dzonga a ti heli timhaka Afrika-Dzonga ti tele swinene ku katsana timhaka ti tala ku na nhlengeletano yikulu leyi nga langutariwa namuntlha hi lava va MPC lava nga ta heta lava teka xiboho xa ntswalo wa mali yo lombisa va hi byela ku va ri swindlisa ku yini andhaka loko inflation hi tinhlayanhlayo yi kombe ku yi tlha yi hundana lava va ku va vekele koho ku ri target ya voho a ni vona target ya voho va ri i 3 to 6% se sweswiwani yi laha ka 2.9 leyi nga hansi le ka 3 swi vula ku kumbexani MPC yi nga languta ku hayi ko kumbexani nkarhi wa ku kumbexani nga hunguta mali kumbe ntswalo ya mali yo lombisa hi ku lomeya ka 50 basis point van'wana va ku hayi nge fiki kwalano kumbe 25 basis point hi ndlela yoleyo swi vula ku loko ku ri rand ku hungutiwa 25 wa tisente se sweswo mingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela ayi kuti ku khomete timhaka hi ndlela yeleyo kambe ke ku hi fambisa ku yini mina na wena ta ku byela loko ni kandiya khalanga Pat Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu loko ka ku ngwata nongoroko lona muhumelerisi a hi kha hi vulavula hi ku la tikweni ra Afrika-Dzonga kule ku vulavuriweni ngopfu hi swilo swimbirhi namuntlha ka ha vulavuriwa hi timhaka ta ku titsarisela ka van'wamabindzu lava va xavisaka ka tindhawu te lomu hi tshamaka kona swiphaza sweswo van'wa swimawusa na va lava xavisaka hi ndlela yeleyo ivi hi tlhe hi vulavula na hi timhaka ta ku letin'wana ti vulavuriwaka hi letiya tale ta ku va SADC va kunguhata va ku kule ku lunghisiweni timhaka ta ku kula ku langutiwa xiyimo xa le Mozambique loko va hlangana a va ha vulavuli hi swona se va vulavula hi DRC va vulavula kahle ku endleka yini hi lani nge a hi dzikeni koho mina na n'wina leswa swakudya hi vulavule ngopfu hi swoho se a hi vulavuleni hi tipolitiki leti ta le Mozambique ku kahle na SADC kahle ku kahle xiyenge xa SADC lexi xi va xi kha xi tirha xi yimelela lava nga matimbeni kumbe xi va xi kha xi tirha xi yimelela ntiyiso ke swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakelaka ku twa swona na n'we mi nga kwole a Mozambique a ni vuli n'we mi nga tshembisa n'we mi nga tshembisa a hi vuli n'wini lava n'we mi nga Mozambique mi nga ya Mozambique na mi twana loko nga vulavula ku n'we mi le Mozambique kumbe n'wina mi nga mi tshami hale Afrika-Dzonga hi ku na leswi mi vulavurisaka swo swa twala ku se ta lava n'wina ku hi twa ku hi byelini ku xiyimo xi njhani ku fika sweswi veri Venancio i fane a pfuleliwa nandzu wa ku onha nhundzu a ta hakela kolomo ya ka 30 wa mamiliyoni ya timetikali hikokwalaho ka ku va ku ri na nhundzu leyi nga onhaka le ka Maputsu se ta va hi kha hi twa na swoleswo ku loko xiyimo xi titani xi ri yini prof ta bula na vona loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we kambe a ni lava ku hi sungula laha hi va ka hina timhaka ta va ka Eskom na to na ta tsakela ku lava ta twa ku vulavula hi toho ku mi cincile na hi ku van'wana se ve le ku vulavuleni timhaka ta ku kumbexani a ku fanele ku ngeteriwa nkarhi a hi swi swa le Afrika-Dzonga ti-token letiya ta KRN1 ti helelile leswaku ti cincacicile tinomboro letiya ti ze ti fika makumu se hi ku ya hi ku hlayela ka vona ti ta hela hi ti 24 hi yo mhaka va ku swa cinca and loko ti herile swi vula ku gezi ra wena ta tima loko swo vula ntseni ku loko ya xava lerin'wana ri nga ha ngheni ka lexiya hi yo mhaka va ku mi fanele va mi khupukela ka KRN2 maswo se a swi swi lava hambi mo toyitoya hambi mo online a swi nge cinci i swa vuthekiniki i vule sweswo na holobye wa timhaka ta gezi i vurise sweswo se mina kwala ka Munghana Lonene FM hi vulavule hi swoho n'waxemu hi n'hweti ya leyi na Khensani kusuka ka Eskom va ri Giyani hi vulavule na vona va swi vula kahle va ku kule ku cinciwile a mi twi nga ri nge fiki ti 24 ti fikile hi leti tolo loko hi kha hi vulavula na vanhu va le Gauteng van'wana va ni vutisile ku kasi hala kaya kona mi ngo vulavula na va le Gauteng ntsene hi timhaka ta ku tsarisela ka mabindzu lamatsongo na yini hinkwaswo lavan'wana va kwihi se loko ni kha ni tala ni switsundzuko mpela lavan'wana va kwihi
Santi kumshani muhumelerisi muhumelerisi va byela ku sweswi hi kume va ndawulo ya nhluvukiso wa ikhonomi a Limpopo a hi ringeteni ku twa ku muhumelerisi kumshani mi lavela va Mopane hi twa ku vo va ri xiyimo xi njhani va fika kwihi hi timhaka ta toleto va pfuna njhani hi ku leswiwani i vutihlamuleri lebyi va ku byi kha byi nyikiwa timasipala ta swifundzatsongo hayi va vutiseni ku va ri swi vona va le ku endliseni ku yini ivi hi ta twa na n'wina kwala mi nga kona ka 0860002543 mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yeleyo ta ringeta ku lavana va masipala wa Makhado hi twa ku vo va ri yini hi mhaka leyiwani hi timhaka ta ku van'wani vanhu lava va vulavulaka na hina tanihi vaaki hi ndlela yoleyo ma yi vomaka ko se i mhaka leyi nga ta va hi twa mingiseri khometi hi timhaka a hi koti 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Mhaka ya spaza shop ya twala loko va ku ve a va register spaza shop swa vona se xivutiso ku ta va ku ri ku va va registini na ku ka va nga registangi mara still va ha xavisa swilo swo fana ku hambana ku ta va ku ri kwihi hikwani i ve nge tshiki mukhuva liya ya vona va yi endlaka ya ku ti endlela swilo hi voxe va tlhela va ya mahlweni va xavisa na sweswi va swi xavisaka ene xin'wanyana lexi xi nga ta endla ku va ya mahlweni va endla sweswo mfumo wa hina wu fevhara ngopfu vona hi ku vele ku dlayeni ka vanhu va swi tiva ku ka xiphaza lexiya hi laha n'wana nga ya xava swilo a dya a fa mara ku na action yi nga tekiwa u kona u le ku xaviseni i nikiweni na 21 days ku a register vana va fini hi le ku xaviseni i yini lexi nga endliwa endzhaku loko vana lava va kumeka va fini va dye poison Timhaka leti hisaka. u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula i van'wana va vanhu lava hi tinyungubyisaka hi vona vanhu vo fana na va tatana orders Ngoveni a ni kha ni vulavula hi vo sweswiwani muhumelerisi loko ku va a va kuma i vanhu lava hi tinyungubyisaka hi vona ku i vanhu lava nga tiyimisela ku hi korhokela loko n'wi lava wa n'wi kuma ni nga ta tlhela ni tlhelela futhi ka list ta tlhelela ka list ni mi nghenisela va Stephen Mavunda ni mi nghenisela va Nkulukumba Mahesu ni mi nghenisela va Moses Shivambo i vanhu lava va tirhaka ku hi teka loko ku va lava va Robert Mathe i va vulavuleri va ti masipala na tindzawulo loko va lava i va kuma kwala na kwala a mi tshembi twana i mani amukela tatana Orders Ngoveni mi lamusa nhlekani Inhlekani Khalanga kombela ku xavetana vayingiseri va Afrika wa vulavula hi khomeleni ku va hi mi juma mlamza kambe a hi vona swi ri na nkoka kumbexana na n'wehe tanihi sweswi Munghana Lonene FM ku nga tigandlati leti di kandziyaka mupani liya hinkwayo mi hi pfuna ku ka timhaka teti ku nge le ku vulavuriweni hi toho ta va swimawusa va lava xavisaka sweswo n'wina tanihi masipala wa xifundzatsongo mi le ku ngheneleleni njhani kwalano ma kensa swinene Khalanga hi kombisa ku executive mayor va teka interest eka ntirho lowu nge le ku endliweni hi timasipala ta hina letitsongo ni vulavula sweswi Khalanga ku na meeting lowu nge le ku kondleteriweni laha va nga ta va karhi va lava ku kuma report ya ku hi fika kwini hikuva hi karhi hi pfuneta vaakatiko ka mhaka ya ku registara spaza shop leswi hi karhi hi lava ku tshikelela ku i ntirho lowu ngopfungopfu wu nga kongomani na timasipala leti letitsongo hina tanihi masipala wa xifundzatsongo hi va hi karhi hi sapota ngopfungopfu hikuva hi vona ku vanhu lava hi va vitanaka ti-environmental health practitioners va karhi va tirha ku pfuneta timasipala because loko munhu a karhi a ya le a lava ku registara spaza shop Khalanga ka swin'wana swa leswi lavekaka i certificate of acceptability lexi xi nyikiwaka ntsena hi hina tanihi masipala wa xifundzatsongo a nga kona munhu loyi a nga kotaka ku registara business ra yena timasipala a nga kumanga certificate of acceptability leyi nyikiwaka hi ti-environmental health practitioners ta hina so i ntirho lowu nge le ku yeni amahlweni wu va wu karhi wu rhangele hi timasipala letitsongo hi va hi karhi hi ri ku va seketeleni se loko mi kha mi va seketela mukutani swi vula yini swi vula ku ntwe tolo loko hi vulavula na le Gauteng va ku va veke tindhawu ta ku vanhu va ya kuma mpfuneto lowuwani n'wina tanihi masipala ku na tindhawu leti mi nga va ku mi tivekile kumbe mapfhumba lama mi nga va ku mi kha mi famba hi wona ku lava ku ta vona ku vanhu lava va kota ku fikeleleka sweswi ka mhaka leya ku registara mabindzu
ka ha tirhisiwa timasipala leti hi nga na tihofisi ta timasipala mara hi ku ya hi proposal leyi nga kona leyi executive mayor ni nga yi vona hikuva ni ri ofisini ngopfungopfu ya executive mayor va karhi va kombisa ku va lava ku va karhi va ya na le ti-Tusong service center na le ka ti-tribal offices ku va karhi va kota ku fikelela vaakatiko va ku va hlayile hi xinkarhana lexi hi nga nyikiwa xona. Ka swin'wana swa leswi hi nge le ku swi languteni ku na memorandum of understanding leyi hi nga na yona va le Thabang TVET College ku va hi karhi hi vona ku a hi nge kumi van'wani va vana lava nga heta ku tsala ku va karhi va hi pfuna ku va hi karhi hi kota ku vona ku ntirho lowu hi va hi karhi hi ya mahlweni hi karhi hi wu phuxanyana hi rivilo because deadline yi le kusuhi ngopfu swinene. Na ha ri kwalani khalanga maybe ni wo teka nkarhi lowu ni yivanyana ni kombisa ku ku na ntirho lowun'wana lowa vatswari va hina lava va ri va xavisa eswikolweni ku na leswi na vona va fanekele ku va karhi va swi fikelela ku va karhi va nyikiwa ti-permit leti ti nyikiwaka timasipaleni and hina tanihi masipala wa xifundzatsongo hi va hi karhi hi ri na xiyandla ngopfu kwalani sweswi ni vulavulaka na n'wehe ku na program leyi nge le ku raneni vatirhi va hina va karhi va ya ka ti-tribal offices hi ku i two separate programs mara ti va ti karhi ti ri kusuhi na kusuhi ti-program ku na program leyi ya ti-spaza shop ku na leyin'wana ya vatswari va hina lava va xavisaka vana swikolo so program yaleyo yi le ku yeni mahlweni mundzuku hi lava ku endla xikombelo ka vaakatiko ngopfungopfu lava kumekaka Giyani ku a va yi va ya a community hall ya Giyani hi 12 o'clock vatirhi va hina va ta va ri kona va kota ku va pfuna hi ti-application form na ku process ya koho yi rana njhani ku va ku karhi va laveka ku va ri na yini ku va karhi va kuma ti-permit letiya hi lava va xavisaka lomu swikolweni lava hi lava ku va xavisa eswikolweni lava lavekaku a mundzuku ka community hall va nga ya koho hi 12 o'clock a nkonko wa community hall va nga ya hi 10 o'clock vatirhi va hina va ta va ri koho ku va va karhi va va nyika ti-application na ku va pfuneta ku va karhi va fikelela swilaveko leswi lavekaka ku va ta kuma ti-permit leti va kota ku ya mahlweni va pfuneta vana va hina eswikolweni. Se ka hakeriwa loko va kha va kuma vukorhokeri lebyi? Hi ntiyiso khalanga ka hakeriwa mo ni kombisa ku loko va ya le timasipaleni ta hina letitsongo ku na mali leyi va nga ta yi hakela ya 200 mara ku va hina tanihi masipala wa xifundzatsongo ku na certificate leti hi ti vitanaku certificate of acceptability because loko va heta ku fila ti-applications letiya hina swi vula ku hi fanekele vatirhi va hina va ya emugangeni yo hambanahambana va cheka ku loko ku ri na kokwani Ngoveni a xavisaka magwinya exikolweni xa masungulo hi xikombiso lexi magwinya yehe ma sweka kwini i ndhawu ya ku va yi hlayisekile ku a nga kota ku va a kota ku ya xavisela vaakatiko na so vanhu va hina va environmental health va ta n'wi nyika certificate leyi vitanaka certificate of acceptability then a kota ku ya kuma permit emasipaleni so hi swin'wana swa leswi na swo swi hakeriwaka ku nga 240 for swesweleswo mara leya swin'wana swa ti-spaza shops ku na ti-rates to hambanahambana depending ka ku bindzu ra koho ri kule ku fika kwini but at a minimum ku va ku ri yoho 240 then ti va ti karhi ti hambanahambana ku ya henhla. Okay kambe se loko ku ve swisiwana swa swisiwa a ku na nchumu swi va pfunaka ku tele vanhu hi yo mhaka va kha va kule ku tsariseni vanhu va le matikweni ya le handle hikuva vanhu va mawayawaya laha handle laha ya swa tikanyana khalanga hi nge koti ku vula sweswo leswi ku na exemption leyi hi nga na yoho for ti-indigent hikuva hi karhi hi pfumela ku va ku tala va lava va nga na ku tsakela ku endla spaza shop swi kohonyana switsongonyana leswi va karhi va swi nghenisa kumbe hi ngo tlhela teka nkarhi lowu khalanga hi kombisa ku hi nga vaakatiko va nga tekeriwa advantage va lava ku tirhisiwa ti-details ta voho ku va ku rejistariwa mabindzu mara va karhi va swi tiva ku nge mabindzu ya vona va ta va karhi va tirhisa vanhu va le handle because swi na ti-implications because at a long run ku na mhaka ya ti-compliance mhaka ya ti-tax and all of those things so hi swin'wana swa leswi vaakatiko va fanekele va karhi va swi languta loko va teka decision ya ku va
va lava ku registerela vaakatiko va ku va huma handle kumbe foreign nationals. So va fanekele va swi registerela vaakatiko va ku va huma handle kumbe foreign nationals. So va fanekele va swi tekela enhlokweni because at the long run swa endleka swi fika swi va phija. So hi swin'wana swa leswi maybe mfumo wu lavaka ku fikelela ka swoko vanhu lava va ku fambisa mabindzu lama a ku ve ku ri vanhu lava va nga fikelela ngopfungopfu vaakatiko va ku va ri va kwalaha Afrika-Dzonga. Malambs hi khensile swinene yana ni mahlweni va pfuna hi swo hi lavaka sweswo ku vaaki va kota ku tiva swilo ku nga vi na vujijiji loko se siku ra makumu ri fika va ku hina hi nga swi twangi hina hi nga swi tivi se hi khensile swinene loko mi pfumerile ku va hi mi yiva hi xinkadani xo ka mi nga swi tivangi hi nkarhi kambe mi kota ku va hlamusela va kota ku tiva ku endleka yini hi khensile swinene. Ku khensa yena khalanga ka nkarhi lowu nga hini ka wona le ka vayingiseri. A khensa enkulukumba Odas Ngoveni va suka ka xifundzantsongo xa Mopani hi ndlela yoyoleyo na n'we mi nga ka tindhawu ta Bushbuckridge ta fika hi le ku teni kahle hi kwalaho hi le ndleleni hi le ku teni hi ta fane hi bula na n'wina hi twa ku n'we mi ri yini namuntlha hinkwaswo swi hela kwala se hi le ku teni hi ta kota ku twa ku xiyimo xi njhani kambe ke a hi pfumeleli muyingiseri vambirhi vanharhu hi twa ku vo va khome timhaka kwala va nga koho hi nga se nghena ka mhaka leya nkulu leyi hi nge ri hi lava ku vulavula hi yona namuntlha leyi fambelanaka na timhaka ta SADC na swirilo leswi vaaki va hlanganaka na swona ngopfungopfu ka matiko ya tikonkulu Afrika. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Loko hina ha ri la hi swilo leswa hina swa ku n'wina varhangeli va hina a mi hi korhokeli motama mi yiva mali kunene va ta ku byela ku mbuti yi dya la yi nga khungiwa koho i timbuti voho hi swona butse. Miri va ri yini? Loko wo ri varhangeli lava va yiva timali va ta ku byela ku mbuti yi dya la yi nga khungiwa koho i timbuti varhangeli lava. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Sweswo muyingiseri Munghana Lonene FM a amukeleni muyingiseri wo sungula hello hi nhlekani Masi muyingiseri pfukile nga vona na hi pfukela khensa swinene mani mi ri timhaka tingani. okay but ndzi kombela ku nghena ka liya ya Eskom leyi hi vona ku vanhu va kha va yimayima hi ku hambanahambana ka tindhawu ngopfungopfu mi swi vona ku hala vo Joni Soweto na ku hala vo KwaZulu-Natal. Lexi ni xi tivaka muhaxi i mhaka i ku Eskom yi tivise khale ku fanele ku va na ku cinciwa kumbe ku updateiwa ka ti-meter boxes. Mina ni vulavula ku muhaxi ka tin'hweti ndzhaku a na ha swi tsundzuki kahle kumbexani ku hala ka vo Ndzhati a na ha ri na ntiyiso wa kahle. Loko ni lava ku ya a kaya n'wansati loko a xava gezi ri nga ngheni se ni ku hayi ni le ku vuyeni ta ya a tiofisini ka vula ni vuye ni ya tiofisini a giya ni ta ka Eskom ni fika ni va hlamusela a processa swilo ka system ya vona and then va ku ni ya xava gezi ni ya hoxa ti-digits leti va nga ti nyika tona client timbirhi ri endla ri kahle sweswi. Lexi ni lavaka ku xi kombisa i timhaka ta ku maAfrika-Dzonga va ku tala hina leswi mukhalabye bava mina a va swi vula muhoniso ku honisa swilo loko i fanele i swi lulamisa hi mhaka ku ku na tindhawu to tala leti loko va hi nyikaku warning ku tana i ta lunghisa swa wena xikombiso khadi ra wena ra le bank ri ta heliwa hi nkarhi ka tin'hweti timbirhi leti taka. Vanhu va ku tala na pfumela ku va tsutsuma hi ku hatlisa va lunghisa timhaka ta khadi leriya ri kumeka ri renew-wa kumbexana ri pfuxetiwa. Ti-license ti nga va papila ra ku chayela papila ra movha yini kumbe yini leswi hi fanele kumeka hi swi pfuxeta ha swi kota ku hatlisa hi tsutsuma hi ya swi pfuxeta. So nghozi leyi hi nga na yona tanihi maAfrika-Dzonga hi leyi se swi hi vonaka hi mhaka ku vanhu va lava ta blame Eskom va tlhela va katsa na mfumo va ku mfumo a wu le ku endleni ka swona ku ve khale swilo leswi tivisiwile i ntiyiso muhaxi. So maAfrika-Dzonga a hi ti dyondziseni ku loko va ku tata famba i ya pfuxeta swo karhi famba i ya xi pfuxeta hi nkarhi i nge kumeki kha i kombetela van'wana hi titiwo hikuva sweswo na swi vona ku leswi ka ku humelela a Zola Soweto vanhu lavaya a va nge wu khomi nkarhi lowuya wa sota wa kumeka
va va pfuxete swa vona hi mhaka ku system yi pfa yi shut down hi mhaka ku yi le ku tikeliweni sweswi yi le ku tirheni non stop mara loko vanhu a wu dyondzisa ku loko hi fanele hi pfuxeta swo karhi hi hatla hi teka goza ra kumeka hi famba hi ya pfuxeta leswi hi pfuxetaka swona ku fana na leswi ni nga swi kombisa ku loko munhu ku ri na personal thing ya yena wa hatlisa a ya yi pfuxeta loko layisense ni yi vona ku that 21 days period loko layisense yi helini ni fanele ni tsutsuma ni hatla ni ya a ni nge tshiki yi lapsa to an extent ya ku se a ni mi sweswi vanhu va chava milandzu ya vona phela van'wana va chava no huma hi ku hi mpfhuka xibokisana xa xi vekeriwa va va nyika tiyuniti leta ta 5 a nga ha xavangi gezi se chava no ya sweswi hi swona ku na lava va nga bridge gauge and all that ku na timali to tala va nga ta ti humesa so swi endla ku swi hlangahlanganisa swilo so vanhu maAfrika-Dzonga a hi titoloveteni ku hi landzelela nawu kusuka ka xinawana lexi tikomba nga ku hi lexitsongo hi kha hi gonya na milawu leyi hi ta kumeka hi kha hi nga kombeteli vanhu van'wana hi titivi tanihi maAfrika-Dzonga so i dyondzo yin'wana hi vuleyi no kumela ku ya mahlweni vanhu va ta kumeka va kha va pfuleka hi va kahle hi amukela ku loko va ku hi fanele hi pfuxeta swo karhi a hi swi pfuxeteni hi ta kumeka ka tlhelo ra kahle ra nawu hi ku hambanahambana ka tindhawu muhaxi wa mina ni khenseni nkombo ta khensa swinene xiyimo xo tika lexi xiyimo xo tika ni ta kombela ka muhumelerisi ku hikokwalaho ka yini hi nga vulavuli hi to tiri timbirhi ke ya leyi ya timhaka ta kera na 2 na timhaka ta SADC loko hi vuya ka tlhokomhaka ta mahungu loko ni vuya ni ta mi byela ku muhumelerisi va pfumeli kumbe va a ri na kambe sweswi a hi twaneni ku sesilili va ri mahungu ya ora yin'wana ta emisekweni ya sesilili hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Mhaka ya spaza shop ya twala loko va ku ve a va register spaza shop swa vona se xivutiso ku ta va ku ri ku va va registini na ku ka va nga registangi mara still va ha xavisa swilo swo fana ku hambana ku ta va ku ri kwihi hikwani i ve nge tshiki mukhuva liya ya vona va yi endlaka ya ku ti endlela swilo hi voxe va tlhela va ya mahlweni va xavisa na sweswi va swi xavisaka ene xin'wanyana lexi xi nga ta endla ku va ya mahlweni va endla sweswo mfumo wa hina wu fevhara ngopfu vona hi ku ve le ku dlayeni ka vanhu ni va swi tiva ku ka xiphaza lexiya hi laha n'wana a nga ya xava swilo a dya a fa mara ku na action yi nga tekiwa u kona u le ku xaviseni i nikiweni na 21 days ku a register vana va fini hi le ku xaviseni i yini lexi nga endliwa endzhaku ka loko vana lava va kumeka va fini va dye poison Timhaka leti hisaka. u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu emakume na rona 2 minutes tsari bele ya ya khumembiri va pfumeri muhumelerisi veri a hi vulavuleni timhaka ta KRN2 na timhaka ta leti nge le ku endlekeni hala a Mozambique endzhaku kahle a hi ku nga ri Mozambique kambe leswi xiboho lexi nga tekiwa hi va SADC lava va nge ri hayi ha ta ya mahlweni hi ngetela ku yisa masocha ya hina le a Democratic Republic of the Congo ka lembe hi ku ta ngetela hi 12 wa tin'hweti ku nga lembe loko va ku va ka nhlengeletano leyi a va ku va vulavula hi timhaka vete yi agent ivi ni mi vutisa kwala ni ku agent i yini loko mi ku ha swi jahe ngopfu hi ta swi ndla ndzhaku ka vhiki leri taka swi jahe yini loko mi byele ku hi ta swi ndla vhiki leri taka ndzhaku ka vhiki leri taka ivi vhiki leri taka ri fika va nga ha vulavuli hi swona ko va swin'wana swa mahungu va ngo hinda se va vulavula hi swa le Democratic Republic of Congo va vulavula hi timhaka ta ku sele masiku mangani vanhu va le Namibia va ka nhlawulo va khensisa president Boko ku va na vo va ri xirho xa SADC se vinga loko va lo nghena ka timhaka leti khumbaka vanhu va le Mozambique va miyela a swi ta twala kambe va vula nchumu vo vula ku tatana Venasia Mondlane va fanele va hehliwa hi milandzu ya ku hlohlotela madzolonga va fanele va hehliwa hi timhaka ta milandzu ya ku onha nhundzu na so ku na fine se yi nga vekiwa yo kolomiya ka 30 wa mamiliyoni ya timetikani ncini sweswo hikokwalaho ka yini a ni vuli ku leswi ya tatana Mondlane va nga swi endla hi swona ni vula ku loko se mi ya sungula ku vulavula mi katsakatsa leswi na leswi swi hetelela swi endlaka swi nga ha twali na leswi va mi vula swona sa hi mi tweneni hi la ku vulavula na vanhu va valavo hi vulavula hi timhaka ta KRN2 mindlele ke mi cincile ke mi yile mi upgrade ke siku ra ku pfala Sonta walowo ya ka wona mi endlile naswo loko Sonta lowu fika swi vuli ku mi ta pfumala gezi swo vula ntsena ku loko ri za ri hela ri nga kwalani a mi nga ha koti ku nghenisa rin'wana
xivutiso ku loko I lo bridge ke ku ndleka yini kwalano hayi hi ta twa n'wini 0860 002 543 hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. loko hina ha rila hi swilo leswa hina swa ku n'wina varhangeli va hina a mi hi korhokeli mo tama mi yiva mali kunene va ta ku byela ku mbuti yi dya la yi nga khungiwa ko I timbuti vo hi swona Bushbuck. miri va ri yini loko wo ri varhangeli lava va yiva timali va ta ku byela ku mbuti yi dya la yi nga khungiwa ko I timbuti varhangeli lava. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. aya amukele no sungula hello inhlekani Emi amukele ka Munghana Lonene FM inhlekani Inhlekani khalimam khala. Aye papa Minjani. Epfokele n'wina minjani Vulavula khale tiko la le Mozambique. ya Ya le mativa ka a hi lulamiseni leswi makwavo mi nge ti yingiseli kambirhi loko mo la ta titwa ka radio swi nge tirhi ni ta hundza se timani radio mi vulavula ntsene ku vulavula mina n'wena so se atwa ka. ya yana ni mahlweni Ya timhaka ta vhena swi ta hlupha madala mara ti hluphi ngopfu. hi mhaka yini Xivangelo hi lexi a mfumo ni karhi ni ku to kha u khuluma swona a tinhundzu leti nga onhiwa hi vanhu va la Mozambique a mfumo u veka xihoxo mara vanhu lava va nga dlayiwa hi maphoyisa a va va bahali. Maphoyisa ma dlayi vanhu a ma pfuleliwi nandzu ku pfuleliwa lweyi a nga yanga a nga vanga ku ye a rhume vanhu va wona a ni ngo va ri hi ya hlohlotela madzolonga ivi madzolonga ma ndla ku kuza ku va na vanhu lava nga dlawa se lava maphorisa a va lo huma va ya ku sweswiwani hi ya kuma vanhu hi dlaya ta yena ku ve na munhu a nga fika a hlohlotela ku va na madzolonga ku ya hi vona loko se ku va na madzolonga se va sivela ku onhiwa ka nhundzu ivi van'wani va hetelela va lova Bushbuck a ni vanhu loko va le busy va ka va toyatoya va la ku ya president a fanele a huma tiva swa ku vanhu va lwela yini. Mara vo a va le ka leswo a va la ku vulavula na xitulu va byela ministara wa maphoyisa swa ku chusa vanhu ku vanhu lavaya va nga tshuneki la kusuhani na hina se ivi ku hetelela ku ndleka sweswi ku nga ndleka se xiyimo xi njhani sweswi a sweswi Bushbuck hi khulumaka xikan'we loko ku ba media i nga 12 ku na 15 minutes ya ku nyimiwa u le freeway u le kwini ku pfaliwa switarata hinkwaswo vanhu va khongela 15 minutes ku biwa tihuta hinkwaswo vanhu va doka mpahla ya ntima ku zwiliwa vanhu lava nga paka buwali wa swi kuma leswi Bushbuck na ponta ya pfaliwa ka 15 minutes liya 12 to 15 minutes ivi swi helela kwalano vutomi byi ya mahlweni vutomi le ya mahlweni se swi vula ku se loko le ka ligwenta le ya mahlweni se mi amukerile ku yalo a nga humelela hi humelerile kambe mani se president Chap a swi selulama Bushbuck ka ha ri busy ka ha ri meeting yo leyo yi nyimpi a swi selulama ni mi tweli papa ni khenseli swinene 0860 002 na ri teka riqingho rero ni pfumeleli ni sungula ni hundza laha Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu 0860 002 543 amukele n'wana mi ngisherelo nhlekani Khalanga papa ufuke hi vatomi minjhani Khalanga mina andi la ku tobatova le ya SADC ya SADC Khalanga yi ta hi hlupha ene nge hluphi ntsene u nge teki u SADC ya khomeliwa a Zimbabwe ene Zimbabwe hikokwalaho na vova
va ropaka ti-vote a ti-vote ta le Zimbabwe a ti zanga ti ve kahle mara lava ka SADC va ri SADC a yi ya khomeriwa Zimbabwe mnanga yi ta khuluma yini na hi SADC kambe a ni ri la swi ya hi ku lava nga president hi nkarhi walowo i mani se president wa kumbe mutshamaxitulu wa SADC sweswi i president wa Zimbabwe se loyi a va ku a ri mutshamaxitulu yi ya rhurhela ku tinhlengeletani leti i mara khalanga a hi ngo sweswi u yi twile SADC ya kona ku va vulavula a va vulavuli nchumu hi mhaka ri Mozambique va ta ku byela hi timhaka ta vo DRC na yini a ndzi ri va te i mhaka ya agent leyi ya ku ya khuluma eZimbabwe ya mara sweswi a va ha khulumi yoho se u ri sweswi va ri luya wa ka loyi i fanele a hakela leswi i rhume vanhu va tshovelela a hi yena a ndzi ri voho a va fanele va lulamisa tivhoti leti ku nkarhi wun'wani va ku va tlheleriwa ku ya votiwa se mara vona a va khomangi tona khalanga ya to hlupheka la misaveni hayi swa ku hi le Zimbabwe ntsena na kwale ka South Africa hi ta hlupheka na kona leswi le Zimbabwe swa ha ri switsongo inkomo khalanga mi nge vuli mi ku inkomo Afrika-Dzonga ta hluphekisa yini na kona ndzi va vona sweswi hi votini ene va swi vona vanhu ku ku na munhu loyi loko hi ku votela a nga endli swo a hi ngo i mukhanselara u ta kuma va tlhela va ku ya lava mukhanselara mani nje loko a ri mukhanselara a nga vulavula hi timhaka ta mati 30 years ago mati ya kona ma pfi malunga a tlha a ku ndi voteleni ni ta mi lunghisela mati ani ivi loko a ku ta mi lunghisela mati mi tlhe mi n'wi vhota se nandzule kwihi kwalano a ni mi lo n'wi vhota titlatani phekhalanga loko a hi fanele hi pfuneka matihlo vanhu lava va ngo hi va vhotela hi nga va vhoteli hi vhotela van'wanyana a hi twi swa ku phate leyi yi ka koho sweswi ti wrong a hi wrong mara van'wanyana vafambisi va yona a va kahle ni mi twini a ni swona khala ni mi twini papa 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula ikhumetsa vuti mina ntsena a yi se ba awara yan'we mahungu ya misava ivi kusuka kwalano hi bula na Professor Thembason i ta va kha hi bula na vona hi kha hi languta ka timhaka ta nhlengeletano yaleyo yi ri koho ya SADC hi ndlela yaleyo ivi hi tlhela hi bula na nkulukumba hi tekani magwetse hi ta bula na vona kusuka ka ndhawu leyi ya nhluvukiso wa ikhonomi mbangu na vupfhumba Limpopo hi bula na vona hi timhaka teti ti fambelanaka na ku titsarisela ka van'wamabindzu lamatsongo na swimawusa hi ndlela yaleyo vengeri va vilerisiwa hi ku onge tinhlayo ta kona ta vanhu lava titsariselaka kumbe lava nga le ku titsariseleni ti le hansi swinene a Limpopo xivutiso ku va ku a va swi tiva ke naswona loko ku ri ka va swi tiva ku nga va ku ri yini xivangelonkulu hi ku vona ka vona hi ta swi twa sweswo loko hi vuyile mahungu ya misava ya awara yan'we kambe sweswi ni teri loko la ku hi byela swin'wana hi KRN2 kumbe i lava ku hi byela swin'wana hi timhaka ta SADC ha a ku amukela ri teka riqingho rero ka 0860 002 543 un'wana hi loyi ni hlekani aye papa mpfukile baba hi pfukele hi nga vona hi pfukile ni kombela ku endla xikalavito mani hayi swa pfumeleriwa mhaka leyi karataka Mozambique i yin'we ntsena kambe yi nga se mikarhata yaleyo le Mozambique xikalavito swi tsandza ku hi ku tima xiyanimoya a nga siva ntimanga ni khipele face ya kona ba okay yanani mahlweni ina lexi hi hlulaka Mozambique mukulu wa mina i xin'we ntsena ti-president leti kumbe ti-SADC leti a ti twi xirilo xa vaakatiko hi ku lexi ka xi nga tisele swo xirilo xa vaakatiko a swi nga fanelanga leswaku va vulavula swilo tlhela va tsema vo voxe va nga rhanganga hi ku la ku twa swa khadi Mozambique swo yini na a va nge teki hosi leyi fumaka leyi areliwaka ku fuma va teka va yi rhangisa mahlweni ku yi vulavula ka timhaka ta tiko la yona a va fanekele ku vona varhangeli va lavana n'wanyana va lwaka na vona swa ku swirilo swa ko swi makise ku yini nje a tiko li ngo tshama na hoyi na wantswa baba se ka hinkwaswo ka swona vo vulavula vona na muareliwa loyi hi kalaka hi nga ha mu laveki va tlha va tsema vona wantswa mukulu kambe i va kha nga ha lavi wihi mani va loko mi ku loyi hi nga ha n'wi laveki mi vula va mani ku va ku ri va mani lava nga ha n'wi laveki
i-president yoli fumaka leyi nga tlhela futhi yi teka munghana wa kona Chapo yi mu hoxa ndzeni ka yona hina Chapo hi semtiva hina mara mungu voterise swi kume tivoto ta Chapo nga voteliwanga mkulu wa mina u vo ti endlela vanhu lava ti va ku ti endlela hikokwalaho ka yini ku vo ti endlela vo ti endlela xin'wanyana va vo ti endlela mutshikeni bava luya ku ambuti dyali nga bohiwa kona ni vona a va vula leswaku timbuti ti dyali nga bohiwa kona va hoxa hi xivoho ni vula ku i voteriwini tivhoti ti hlayiwile n'wimi vo tindlela va endlisa ku yini a hi tona tivhoti letiyani a tiko hinkwalo bava la kusukela ni nga swa kusukela Afrika hinkwayo na yi rile hi munhu wa wun'we swi makise ku yini bava loko se va ku voteriwile hikuva i tiko hinkwaro kalo eMozambique hinkwayo a ngo rila hi tiko la voho la hina hi leswaku hi rila hi voho vanhu lava ene loko la ku tiva swa ku kati swivangelo insini a va lavi se hi ku ya hi n'we a nga voteriwangi Chapo ku voteriwe ma ku voteriwe Venus a Chapo a nga voteriwanga Chapo a mi tivi Chapo Dizeleni loko ku Chapo hi n'wi tivi n'wina mani van'wani va n'wi tiva va n'wi voterile tivhoti va nga ti hlaya ti huma kwihi ti huma maphakidini ya vona ti huma kwihi maphakidini ya vona ale ti huma ka tiko rani ngo a ku ri na vanhu languteri lava va ri koho a ku ri na xipano lexi a xi rhumiweke xi ta langutela ku katsa na xipano xa SADC lexi xi hundzaka xi ya Namibia se hikokwalaho ka yini xona xi nga vulangi ku tivhoti leti ha tona papa wa mina a loko ni la ku endla swilo na wo ri munghana wa mina ku lava ku sungula ni taka ni ta ku heve ni jika na kola na ku heve nje hi vhena ta ka nga swi tiveka tikweni kokola loko taka u ri ku heve swo boha u nyima na munhu u ni nyimelela ka swilo swa ku no swi vona ku leswi mpela swona leswi se loko mi ku Chapo a nga tiveki Venasia i tiveka kwihi i ncini xi ndlaku mi ku Chapo a nga tiveki i ncini xi ndlaku Venasia a tiveka Venasi hi murhumiwa wa ku a vuli swirilo swa hina leswi tiko leri rilaka hi swona Chapo yi nghena njhani ka president ku hambi hi yena yi lwi wa nga kona namuntlha hi tivaka yena lwi a nga se na huma xitulwini i gokisiwe hi mani Chapo hayi a ni wa huma na a nga ha vuyi ka xa vumbirhi Nyosi i naka mara loyi Chapo a fanekele ku nyimeliwe siku loko ku mbaliwa loko ku mbalisiwa news a chita laya sa ku mbalisiwa lwi mara mavhoti promo ya mahlweni a mo hlayiwa hi Chapo se humelerile a ni ngo loko se va tandla sweswo hi loko se ku twananiwile ku pfumelelaniwile ku lo a nga humelela ka mavhoti lama hi loyi se leswi a humeleleke swi vula ku ta vekiwa siku va ku tatana news hi loyi munhu se fikile a tekaku xitulu ku ya mahlweni se n'wimi a rili mi le ku ndleni madzolonga bome leti ta ka Chapo leti ndzi vhota ti nga se hlayiwa ti hete n'hweti hinkwayo mara Chapo leti se tlhaya tsutsuma tala South Africa ta ku heve ka president wa hina South Africa ni mi twile papa khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu hi laha hi nga koho mingisirome 0860 543 hi la ku bula na se Swipumulani Thobakale vona va suka aka masipala wa Bushbuck Rich Bosbok Rand Jibunu hi la ku tatwa ku vele ku va pfuneni njhani tanihi masipala loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta ntirho lowu nge le ku yini mahlweni wa ku va van'wamabindzu lavatsongo va titsarisela hi pfuna n'we hi vaaki hi yo mhaka minkarhi hinkwayo masiku ni minkarhi mi ta hi twa loko hi kha hi haxa laha hi ku hina loko hi ze hi tala moyeni laha mhaka nkulu leyi hi tisaku laha a hi yin'wani mhaka leyi nga koho yi endlaka leswaku mina na wena hi hetelela hi tikuma laha i mhaka ya ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula se hi yo mhaka eka hi ta na sweswi hi vutisa wehe mingiselo wa mehe ku xana wehe kwalaho nga koho u angula u ku yini u khome tihi timhaka eka mhaka leyi hi nga eka yona hi ndlela yaleyo i nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini hina hi rito eka lava ri pfumalaka
Afrika wa vulavula. ku na ti-uber sweswiwani ku na lexi mi nga ri ku amele ku xi hlamuleni xivutiso xikalavito ni la ku ya ka mavhengeleni ni ri xivutiso xa mina i ku mina ni khandziyisa munhu mi nga nghenisile van'wana n'wina mi nghena kwihi Kalanga mo ta tlhela ni vuyi zona vuhlayiseka tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mingisero wa mehe sweswiwani tanihi sweswi nga ku byela ntirho hi lava ku bula na sesi Phumulani Thobakadi va suka ka masipala wa Bushbuckridge van'wana va lava va hi khome kahle swinene loko hi ri na vona le a Bush le hi nkarhi lowa a hi endlele Bushbuckridge tanihi hi Munghana Lonene FM hi yo mhaka hi ku La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Sesiphumu inhlekani mi amkhereli ka Munghana Lonene FM. Inhlekani va Mathebulani ingeni pfuxela na vayingiseri va Munghana Lonene njhani? Hi pfukela khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina i nkarhi luwa i nguva leyi vanhu va nge le ku vulavuleni swinene hi timhaka ta ku titsarisela ka mavhengele swiphaza vanhu vo xavisa tanihi masipala miri swi famba njhani ku hala mi nga kona? Haleni swi famba kahle muhaxi. Va karhi va ta vaakatiko lava van'wamabindzu va lava ku titsarisela. Munhu a nga vula ku ri ka tolo a hi kume vanhu va ku fika vo 150 maybe mi nga twa nga ku nhlayo leyi le hansi hi mhaka ya ku already Bushbuckridge municipality a yi ri na yoho process leyi ya ku tsarisa ya ku registerisa na ku aplayisa vanhu loko va lava ku endla swiphaza 999. Ka nkarhi wa sweswi ni nga vula ku ri leswi hi swi tivaka swiphaza leswi a hi ri na swona kusukela le ndzhaku leyi i 700 ne lava va taka sweswi hi lava a vo tixavisela va nga tsalisanga kumbe va nga aplayanga. So by yesterday nhlayo ya kona yi fika vo 150 to 200 kwahalala. Se lava va nga se taku mi ri yini ka vona nakona loko va tile mi va mi kha mi lava yini ka vona? Hi lava maphepha ya switandi swa vona na ma-ID book kumbe ya buku leyi ya komba n'wini bya wena ID book muhaxi na mapapila ya ku komba lava vuyaka koho ni vula ti-proof of residence. Hi va tatisa fomo haleni ya ku kota ku hlamusela ku ri vo va lava ku xavisa yini kumbe va xavisa yini muxaka wa bindzu leri va lavaka ku endla rona. Hi kombela ku va hi tela na ti-ID ta vona maphepha ya xitandi lava lavaka ku endla koho bindzu ra vona na ku confirma ka kumbe sana ri vuya ka vusi bya vona muhaxi. Se ntirho lowuwani ku na tindhawu tin'wana mi nga va titsarisela ka toho kumbe va ta kwala hi ri koho siku leri ya ntsena? Va ta ku na ndhawu yin'wanyani va hi vitana information center i kumeka ku haleni Bush hi la section leyi hi vitanaka business licensing i kumekaka koho. Loko mi suka munhu a va vuya a Khonhuku u jika la sekeleni ya ku sungula loko mi nghena Bushbuckridge mi ya ka voko ra ra left mara loko munhu a va vuya va Hazyview yes i sekele ra makumo loko u ri la Bushbuckridge u ya ka right so u jika kwala ku na miyako ya mabindzu leya va matayela 999 u jika hi ndhawu yoyo leya u fika u kombela vanhu va ku fana na vo Aaron Sikulana va vitana ka business section business licensing section va Mathebula. Se loko mi kha mi languta timhangu teti ta ku ku na timhaka ta ku xavisiwa swakudya swo ka swi nga ri kahle na timhaka teto tanihi masipala mi hlangana na mintlhontlho kumbe ti-challenge ta njhani leti mi nga tsakelaka ku vaaki va swi tiva ku mi hlangana na yini naswo va nga swi avoida njhani kumbe va swi papalata njhani? Muhaxi loko munhu a langutisa la Bushbuckridge nge ni rhanga ni hlamusela leti tinhlayo leti ta alleged food poisoning leti hi nga hlangana na tona la Bushbuckridge i 3 nako loko hi langutisa hi kume ku ri a ko nguva mhaka ya ta ku tala ta koho kumbe timbirhi a ti nga ri leti ta ku va xave swilo va from swiphaza swoleswo a ku ri la ka ti-feeding scheme swikolweni mhaxi mara lexi munhu a ta kota ku phinda a xi vulavula i ku hina muhaxi nkarhi lowu hinkwawo a hi karhi hi famba hi endla ti-inspection hi cheka lava kalaka va nga landzeleli nawu ka nkarhi wa sweswi ku na swiphaza swa ku fika 10 leswi hi nga swi pfala hi vone ku a va landzeleli ti-procedure ta koho a ku basanga ndhawu ya vona
va etlela kwala ni fike ti pfala swiphaza sweswo leswo muhaxi leswi munhu a nga ta kota ku swi vulavula i ku vaakatiko a va languta kumbexana munhu a nga vula leswaku vini va swiphaza hi kombela mi vuya mi ta mi rejistara because loko u ta va u rejistarile na wena n'wini u ta landzelela nawu leyi i vekiweke hi masipala kumbe hi mfumo ku ri u fanele u landzelela u basisa ndhawu ya wena na swilo swa ku fana swoswoleswo xin'wana lexi munhu a faneleke a vulavula xona i ku kombela ka vaakatiko ku ri mi nga tivi rejistalela vanhu van'wana ku nga ri n'wina mi lavaka ku endla bindzu rolero kumbexana munhu a vula ku ri wehe wo rhanga mahlweni mara ku na munhu la ndzhaka wena a lavaka ku endla bindzu rolero because loko ku ta va na ti-problem mundzuku va ta ka wena kumbe kaya ka wena va ku byela ku ri laha hi xave kaya ka wena and then u vaviseka kumbe ku va na swilo leswi swi kalaka swi nga ri kahle so hi kombela ku vaakatiko va la South Africa a hi tshembekeni hi endla swilo hi landzelela nawu hi nga endli swilo leswaku hi lava ku tsarisela vanhu van'wana ku ve a ku endli hina mabindzu lamawani a muhaxi wa mina i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi mi yi vulaka yaleyo ya ku hi ta tlhe hi vuya hi ta rila kwala ku ve hina hi nga teka xiboho xa ku sweswiwani hi ku hi hetelela hi tsarisela vanhu lava a va nga fanelanga va tsariseriwini hi ndlela yoleyo mi hetisela mi ku yini loko ngopfungopfu loko hi kha hi languta timhaka ta ku na ku va vanhu va kha va ti tsarisela na ku va mabindzu ya ri nawini a swo la ku tikisela ngopfu va lava va na mabindzu i ndlela yin'wana ya ku mi ta kota ku loko swi koteka no va pfuna mi va pfuna kumbe a swona hi swona muhaxi hi swona loko masipala u na ti-program ta ku tala ngopfu hi pa minkarhi yin'wana hi vhakachela vo minister va tlaka na munhu a vulaka ku leswi a nga va khomela swona ku lava ku va pfuna maybe a vona ku mabindzu ya vona a ma koti ku famba kahle kumbexana hi ku kayivela timhaka ta timali kumbe switirhiswa swi pfuna ka timhaka ta ku fana toto leto muhaxi ku loko hi hlangana na swilo swoleswo ha kota ku swi tiva ku ku na vamani ka tlhelo rini lava hi nga ta kota ku va pfuna hi yini na hina swilo swa ku fana swoswoleswo so loko u endla bindzu ra wena u nga tsarisanga a hi ku tivi haleni na ku pfuneka u nge koti ku pfuneka hi yini na yini leswi mfumo wu kotaka ku pfuna vaakatiko muhaxi Sesipumo hi khensile swinene mi ni xewetela vanhu lavambirhi lava executive mayor na Amukelani Dlamini vanhu va lavambirhi ni xeweteleni vona ni khensile swinene ni ta va xeweta va Machivula na n'wina ni mi va na siku lerinene muhaxi inkomu a khensa hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM inongona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela ku vona twi kusuka la studio 2 hi le Polokwane kambe ke awura n'wenhla ka nhloko hi ne le Kildare sweswi awura yan'we a hi amukeleni mahungu ya misava hi lawa ya landzela hi nomo wa sisi Lilian Hlabangwani loko se hi vuya hi ta ku tlangela ti-voice note leti ya u nga rhumela ka 065 ivi kusuka kwalano hi amukela Professor Themba Son va hi hlelela timhaka ta SADC andaka sweswo mingisero me hi ta bula na tatana Hitekani Magwetsi bona va suka eka ndhawu leyi nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba leyi Mpopo ivi hi hetisela hi ku bula na meyara wa masipala wa Makhado hi ta hetisela hi ndlela yoleyo a hi ngo timingisero me kwalaho nga ko nongona ku ya Afrika wa vulavula kambe sesilili hi lava na mahungu ya misava ya awara yan'we ya sesilili rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi awusheni bedpet awusheni nhlikani ka Afrika wa vulavula mhaka ti humelela ko Mozambique body pet ta chavisa swinene hi mhaka ya ku na sweswi ku na mayeveve ya ku le constitutional court ya hlawhlawuli leyi va le ku holoveni hi xivoho timhaka ta ku president ya court liya yi lava ku chapa a wina van'wanyana va ku mahlawulo a tinqokisiwi tivhoni to sungula hansi a hlawulo van'wanyana va ku Venus i winini se president ili lo wa constitutional court ili a ku tlherisiwe tivhoto andzhaku a ku hafuriwe tivhoto ta Frelimo ti nyikiwa Venus and then tiko liya mahlweni na lembe la ku la swi endlisiwa ka nhlawulo wa masipala va tlherisa tivhoto nyana titsongo va nyika vandla ya ku kaneta va gina va ya ku Frelimo i winini leswi hluphaka Mozambique loko hluphekeni swinene hi mhaka ku mfumo lowu nga khoma a tintambu wa hi hluphekisa ku hinkwaswo tindzawulo hinkwato hi ta woho botpet minjhani ku na lava ni va twaka va kha va vulavula va kha va ku vanhu va honisa
hina hi swi twini ku both pet ku ri Eskom yi la ku cinca timhaka ta timitara mara hi yini kusukela loko hi yini loko hi xava gezi a ri ngheni na sweswi a ri ngheni va hi nyikini tinambara teto ta tilayini timbirhi ta 40 va ri ku rhangani mi ba tona loko hi ba 20 xa loka loko ku la ku biwa letiya tin'wanyana loko mi ba 20 xa loka loko mi la ku ba letin'wanyana xa ala ende anti ku se hi tlhelela kumbe ra ku 40 mani a hi swi tivi i khale hi le ku tlheleleni va kha va fika va hi nyika tinambara hi le ku beni a ti endli ivi loko se ku fika ti 24 va ku mi yo honisa mi nga yi hi le ku loko u tlhelela va ku nyika tinambara fambaba hi le ku beni a hi swi tivi se ho fane hi byela mani a ta hi bela tinambara letiya hi nhlekani botpet ni munhu yingisela mahungu swinene mar special channel 4 ni so liya ya le Mozambique problem ku loko ni nga hoxisi i president ya le Zimbabwe nga ri yona murhangeri wa SADC ka nkarhi sweswo loko ni nga hoxisi and loko va khome meeting a Zimbabwe yi tshama yi va na election ta kahle so swi nge koteki ku Mnangagwa wa yena a nga ku kumbe ku va na re-election va twisisanyana so boha se va congratulate loya because a ni kha ni languta channel 4 ni languta time and again lera ra ku loya va nge nga wina hambi Fernie Mabemane bona ve ri congratulation ka yena ra ku a va ri na mhaka sweswi ni swi vula ku it's true ku a va vulavula leswi va vulavula hi swin'wana so i ku Mnangagwa yena ZANU-PF a yi tshama yi wina kahle so loko mi nga winanga kahle mi nge swi koti ku vanhu van'wana na vona lava ku va nga winangi kahle mi ku va na re-election so that is the problem but problem yeleyo rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Enhlekani botpet enhlekani exikalaviti leswi swa ku register botpet leswi a swi nge pasi ni vulavula hi mhaka ya tolo ni la Mamelodi la ni vulavula hi mhaka ya tolo a ni ri makuleni man'wanyanivo ni kha ni xava Drycon ku ta fika maphorisa man'wanyanivo manharhu ma famba hi vhele emakuleni walamo a ma fika ku makambela nchumu mo fika va tena n'winyi wa mkulu va n'wi veka sayitini va khipa mali makula lama ma va nyika maphorisa lama masuka mafamba leswaku titsarisela swona ko va ku vulavula ka vanhu nje a swi nge pfuki swi endlekini boyo fika la fika vitana n'winyi wa xiphaza xexo va fika va ku manje timali luyani a fika ya nghena lexi ndlwani xa yena a ya huma na xisakana a teka va nyika vakhandziya movha va famba inkomu sweswo mingisero mungana lona na FM tlhelo rin'wana leri vangiseri va nge le tisenta mina leri ni ri karhi ta ku n'wina leswaku hatisela ku lata ku vanhu va dye mali mi swi lava ngopfu heyi loko mi vutisa vumbhoni mi byi kuma kwihi a mi nge hi niki kambe swi tani a hi ngeneni ka mhaka leyi va SADC va ri hayi hi lava ku khoma nhlengeletano ya xihatla agent hi ta vulavula hi timhaka ta le Mozambique na ku nkentshamiseko lowu nga kona loko se va hi nyika xiviko xa ku se va vulavule yini se ku rhanga mahlweni swa DRC na timhaka ta Namibia swi vula yini kahle vete yini va SADC a hi amukeleli mutivi wa timhaka ta tipolitiki ta matiko ya le handle i Professor Themba Sono hi vo hi bulaka na vona nhlekani loyi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Prof nhlekani Isekani butomi na Kalanga njhani hi pfukile Prof mani a khensa swinene mani loko mi ti nyike nkarhi wa ku bula na hina mina a ni ka ni ringeta ku landzelela nhlengeletano liya a va ya xihatla ya SADC se ni ku haya kumbexani xintshunxo xa tiko ra Mozambique xi ta va kona kambe loko se va vuya a va ha tikombi kumbe hi sunguleni kwalano agent ivi mi tlhela mi ku 2 weeks swi vula yini Well, swi kombisa ku ri hi le Africa phela a wu tivi ku ri na ku endleka yini lexi va ku byelaka xona hi xona lexi xi nga ta endleka va vona loko ku ri yena mutshami wa xitulu xa SADC President Emmerson Mnangagwa wa le Zimbabwe a nga announce tani mi vulavula kahle loko mi ku hey va tirhisa agent swa Zimbabwe kambe hi vona manjeni va hi byela swa DRC swa DRC himpela va fanele ku ri va hi byela hi swona hi mhaka ya ku ri
matsundzuka ku ri hi December lembe leri ri nga hindza va komberile ku ri this SADC mission ya DRC yi ta va na lembe hinkwaro ku fika n'hweti leyi taka ku ri va hi byela ku ri security ya DRC hi ncini leswi endleka vona so va yimerile report yona leyo kambe nambi swi ri tani ku ri khale va karhi va tiva ku ri ku ta va na report yaleyo va nga ka va nga pfala minomo loko va vona ku ri a Mozambique ku na xihuhuri lexikulu ngopfu va nga ka va nga miyeli kambe ma vona President Mnangagwa u swi vonile nene ku ri hey swa Mozambique swi ta tika nyana iva manjeni a endla xihoxo a ya phyaphyara a hi byela ku ri hi vo mani lava nga hlula a Mozambique na loko election commission ya le Mozambique yi nga si hi byela ku ri hi mani loyi a nga hlula yena manjeni Mnangagwa a se a tiri Frelimo yona yi nga hlula Daniel Chapo yena nga ta va president a byerile hi mani swo tani a nga byelangi hi election commission ya le Mozambique kumbe a byeri vanghana vakwe va le Frelimo so manje u onile swilo ngopfu so manjeni na vona ku ri u voni ku ri hey hikuva ni se ni hoxile tani a yi nga bihuwa ngopfu hi Mozambique a hi languteni le ka DRC ka report leyi hi nga kombela ku ri va yi tisa a hi languteni futhi ka swilo swa Troika Summit hi twa ku ri na ku ri yini hi swona swi manjeni ke mi vulavula ngopfu kasi ku endleka hi le Afrika phela a wu tshembi nchumu atikweni ra hina na le continent ya hina leswi va hi byelaka swona a hi leswi swi endlekaku hi lexi hi hluphaku ke loko ku tlhe ku langutiwa vanhu lava va yini prof swi tikomba ngeti kahle SADC ku endleka yini prof hi ku a ku nga fanelangi ku yiva president laha hi ku matiko yo tala nga ri va lo rhumela vurhumiwa ivi na hina hi yisa xandla xa president kumbe hina kumbexana hi jinge hi antswa hi ku hise deputy president lavan'wana vo rhumela vayimeri va ya va yimela ku endleka yini a va landzeli leswi constitution ya vona yi va byelaka swona vona constitution ya vona loko vo hlaya article ya 5 ya SADC treaty ya lembe ra 1992 mi ta kuma ku ri ku na swilo swa mune leswi a va nge SADC yi fanele ku ri yi swi endla SADC a va teri xo sungula yi fanele ku ri pfuna matiko a SADC ku ri a va na ku hluvuka ka economic development xo sungula xa vumbirhi a vona ku ri ku na ku rhula amatikweni a SADC xa vunharhu va vona ku ri ku na security vanhu va le handle va nga ka va nga ngheni ku fana na vo Cabo Delgado loku ma-jihadist va huma va ri Tanzania kumbe va huma lava huma kona va hlasela vanhu va le Cabo Delgado a va fanele ku va vona ku ri ku na security ende xa vumune a va langutele ku ri ku ta va na lexi hi xi vitanaka economic growth ku ri matiko a SADC hinkwawo a vona ku ri lembe na rin'wana ku na ku hluvuka in terms ya economic growth mitirho yi va kona swilo swa dyondzo swi famba kahle swilo swa health swi famba kahle kambe SADC a yi endli tani va vona swilo leswi a va fanele ku va xi langutile xona lexi va constitution ya vona a yi va byela xona ku ri va swi endla a ku ri swilo swimbirhi ka summit leyi xo sungula a ku ri policy direction ku ri manjeni SADC yi ya kwihi loko hi suka la hi langutile ku ya kwihi ku fanele ku ri ku endleka yini kwihi hi ti-agreements tihi leti hi fanele ku ri hi ti endla i xo sungula xa vumbirhi a vona ku ri no administration ya SADC yona timali ti famba kahle
vanhu va nghenisa timali matiko laha SADC a hakela timali ta vona ku ri swo swa SADC swi famba kahle kambe a va endli tani vanhu valavo va endla swa vona leswi va swi rhandzaka ku fana na loko Mnangagwa a jamuka phyaphyara na leswi election commission ya Mozambique yi nga se va byela nchumu hi swo swi nga xihoxo xexo ke ya swi ri xiyimo xi le ku tikeni hi ku ni le ku ringeteni ku languta ku loko se va hlanganini va titani se ku vulavuriwa hi timhaka ta ku kumbexani Venancio yi fanele langutiwa ku hikokwalaho ka yini a hlohlotela madzolonga ku ta va na lexi nga ta humelela xi pfuna tiko ra Mozambique eka xiyimo lexi va nga langutana na xona andaka ku nhlengeletano leyi ngheni yi tlhe yi huma yi tikomba yi nga tanga na xintshunxo wa tsandzeka hikuva loko va tsandzekile na ku sola maphorisa a le Mozambique la a Maputo maphorisa lawa a nga balesa vanhu a dlaya vanhu lavo a na xihoxo xa vona hi ku gungula ntsena ku ri ku na vuxokoxoko lebyi nga byi endli ka election kambe va vuduvula va va dlaya manjeni a Botswana hi voneni vo duma voko va fambisa swilo swa vona kahle manjeni a Mozambique SADC tsandzekile na ku ri n'wina mfumo wa Frelimo mi endla yini leswi nga ku mi dlaya vanhu na vanhu lava gungula ku lava langutani kahle ku ri hi mhaka yini va gungula ku vona nxiya Mondlane va tsutsumile va tsutsumile va ta na Afrika-Dzonga va tsutsuma la Afrika-Dzonga va ya vo Europe ku ya ku tumbeleni hi mhaka yini swi fanele swi va tani SADC yi tsandzekile ku ri loko yi langutile yi vona ku ri a ti-province ta vo Gaza a province ta vo Imambane a province ta Maputo a province ta vo Sofala ku pele ti-storms na ti-cyclone leti va ti vitana vo Filipo ti onhile ngopfu kambe SADC yi ri hi fanele ku ri hi languta economic development va teni yini va endlile yini hi swona va pfunile Mozambique yini ka ti-province tete ni nga ta vulavula va swi kota na ku pfuna Cabo Delgado province leyi ku ri swi famba kahle na ko va vanhu va le furha ntsena ma-colonial powers lavo hi nga va laveku la Afrika la hi vona va ta hoxa timali va ku n'wina va Rwanda pfunani Mozambique ku ri yi lwa na swigevenga leswi nga la hi mi nyika timali a ku fanele ku va SADC yi ku hina hi nga in control a va swi endli sweswo so ni vulavula kahle loko manje so Mondlane swona swi ta helela kwihi a va fanele SADC yi vitanile Mondlane yi ku na wena tana la a Harare la ka SADC summit leyi hi ta twa ku ri na wena xirilo xa wena hi xihi kambe va endlangi tani vo lo vitana president ta le Mozambique ntsena ku ri tita so a va endli swilo hi vutivi na swilo hi nawu kahle kambe kwala ka ku vitana president prof a va nga ndlangi kahle hi ku vuliwa ku president Philip Nyusi va vulavurile na vayimela ku langwa lava mune lava no ka ni nga tivi ku va fikelele yini kambe va vulavule na vona a va nga hleketi ku kumxana va ta tisa rito leri va nga vulavula hi rona na vona lava va ku yimela ku langwa kwele ka SADC no ku vulavula ka Philip Nyusi na vona swi vuli nchumu hikuva vanhu va vulavula na vona n'wini va vulavula na vona hi tifoni kambe laha hi vulavula hi summit leyi n'wina vahaxi va mahungu a mi fanele ku va mi ri kona mi yingisela mi twa ku ri va ri yini i va mi byela hina hinkwenu ku ri hi leswi va vulavulaka swona ha yi lava ku twa ku ri Philip Nyusi u vulavurile na Mnangagwa kumbe u vulavurile na mani kwihi and so on and so on a va vulavuri ka SADC la manjeni n'wana na n'wana a ta tiva ku ri hi ncini a va fanele ku va va tela hi wena Mondlane tana haleni hi twa ku ri na xilo xa wena hi ncini hi nga teki ntsena ku ri Philip Nyusi na Frelimo hi vo va nga hlula a hi lava ku tiva ku ri hina manjeni hikuva hi ri security ya Mozambique
i xilo lexikulu lexi SADC xi langutaka ku fana na security ya Namibia, ku fana na security ya Botswana, ku fana na security ya Afrika-Dzonga ya ka matiko hinkwawo a SADC a fanele ku va va endlile tano va nga ku wehe ku va ni election commission ya Mozambique yi ri Frelimo yo yi nga hlula so swi herile swona manje loko va vona ku ri vanhu va fa a fanele ku va va vutisile va ku hi mondlani hi mhaka yini wena u byela vanhu va wena ku ri va protesta va protestela yini na mfumo wa Mozambique na wona a wu ta hlamula ka swivutiso loko va ri Harare. Rito leri mi nga ri tirhisa ngopfu namuntlha Prof mite la hi le Afrika ni kensile nkarhi wa n'we inkomo Professor Themba Sono lava hi bula na vona mingiseri wa Munghana Lonene FM ni pfumeleli ni kandziyela yi kona ku ta korhokela wena se ko xota vurhangeri loko vo kota ku huma vanhu lava nga le ku fambiseni sweswi hi nghena hina mi ta swi vona ku vanhu hinkwavo va ta tirha loyi a nga ta ka a nga lavi ku ya tirha to va ri lona hi nghena hina mi vula mani hi vula MK mina ni nghenela ngopfu bo July sweswi va ha ku humaka va hetelele hi ku hi xota varhangeri ka ti-president Zuma leswi a va ri mirhangeri kwala South Africa yale hi nga ka yona 9 years hinkwayo why va nga swi endlangi ku mitirho leyi bo July va yi vulaka va nga yi humelelisanga mata bo July va nga ku dyisa mbitsi hi mata bo July va nga ku dyisa mbitsi hi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela watwa swa mingisera Munghana Lonene FM hi leswi swi nga languteriwa vhiki leri tako leswaku loko se hi sungula vhiki leri tako hi vheva hi sungule nguva ya khisimusi hi ku loko leswiya swi hela loko leswiya swi hela ndlela yin'we ntsena hi leyi 30 minutes ntsena i bile awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi tweni ni ku mahungu ya misava awara ya 2 ya ta va yimise ku yini ivi kusuka kolano hi ta twa wehe mingisero meka 0860002543 tsundzuka hi bula na tatana ni kume hungula ra ni nga sa ku byela ku hi bula na mani ni kume hungula ra muyingiserange timhaka leti ta ku xaniseka ka vavanuna a hi yiseni mahlweni hawu siku rin'wana rin'wana hi peta vulavula hi ta za hi tipoyile ka vavasati va ku hanyenye a hi kota tipoyila ka vavasati va ku hanyenyela siku rin'wana rin'wana vavanuna va le ka tipro hayi man a tiyeni no bula hi ta kuma nkarhi ya mahlweni kambe hi twini ku mahungu ya misava ari yambirhi ya ta yimisekweni kusuka kwalano hi vulavula na mbulavuleri kusuka ka ndhawu leyi ya nhluvukiso wa ikhonomi mbangu na vupfhumba le Mpopo hi nomo wa nkulukumba hi Tekani Magwedze kambe sweswo andaka leswi enteyiso mingisero wa Munghana Lonene FM 13 minute yi bile awara ya 14 khensile sesilili mbale kusaseka ngopfu sesilili ni va voni nhlangana vo kwala hi famba kona la ka mbale kusaseka man yes kumbe va mbala kusaseka vo faneriwa phela loko munhu a faneriwa hambi u mbala yini wo kuma munhu mara vambala kusaseka ngopfu vambala kusaseka swinene kambe amsirtani a hi telangi swona leswi hi nga tela swona hi leswi i nongonoko ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kulukumba hi Tekani Magwedze i vo hi lava ku bula na vona sweswi kusuka ka hofisi ya MEC wa timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbangu na vupfhumba a le Mpopo hi swona hi nga ta vulavula swilo swo ka swi nga ri swona hi vo va nga koho ka ndhawu leyo yaleyo hi nga ta va hi kha hi bula na vona nkulukumba hi Tekani Magwedze i ndhawu leyi rhangeriwaka hi MEC Xitereke Matipe ya hi bulaka na vona nhlekani loyi buti Tekani nhlekani aye khalanga na ku xota vayingiseri hi leswaku a ni kha ni byela muhumelerisi ni ku loko va ku na munhu loyi a nga na rincondho va vula hi Tekani Magwedze va ku ni ku hlayelani ku i fambe kwihi na kwihi na kwihi a ni ntiyisa ni buti Tekani ntiyisa khalanga a ni ri loko va va lava ntirho wa wena va vona i kha i tirha kahle vo ku vitana ntiyiso ngopfu ntiyiso ngopfu hi yo mhaka hi tinyungubyisa hi swona sweswo buti Tekani hi leyi mhaka yi nga hi hlanganisa tiko hinkwaro ri ku vulavuleni timhaka ta xileriso lexi nga humaka kusuka ka president xa timhaka ta ku titsarisela ka van'wamabindzu swimawusa sweswo n'wina hi n'we mi vona ku timhaka ta ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga ni twe van'wana va humese xitatimende va ku
economy ya Limpopo ni nga ta ya Afrika-Dzonga ya Limpopo ni vone van'wana va humese statement va ku economy ya Limpopo nga ri loko ri pela ya pfala kambe sweswo i mbulavulo wa siku rin'wana a hi sunguleni laha n'wina tanihi ndzawulo mi le ku endleni yini hi mhaka leyi ya ku titsarisela ka swiphaza mi ta tsundzuka Khalanga na vayingiseri ku hi sonta president wa Afrika-Dzonga president Cyril Ramaphosa va humese announcement leya yo hlamusela ku hi mhaka ku hi vone vanhu vo tala kumbe situation yo vana vo tala va wela khombyeni van'wani va lova kwala tikweni ra Afrika-Dzonga hi mhaka ya ku dya swakudya leswi nga ku a swi nga regulatiwangi kumbe a swi nga pfumeleriwangi ku xavisiwa va humese statement xexo van'wamabindzu va ti spaza shop na ti-hawkers na ti-supermarket va fane va registera ti-business ta vona eka mimasipala hina hi ri va ndzawulo ya economic development hi vone swi ri swa nkoka ku hi endla team kumbe vanhu lava va nga ta famba ka ti-district na ti-local municipality va pfuneta ku registera mabindzu lama hi yona announcement leyi nga endla hi MEC Matibe va hlamusela ku hi la ku ringeta ku pfuneta na ku supporta van'wamabindzu especially vo huma kwala a South Africa ku kwala Limpopo ku va kota ku formalize amabindzu ya vona ya va nawini masipala na government va swi tiva ku bindzu ra wena ri le kwihi ri xavisa yini nakona swilo leswi swi xavisiwaka swi le nawini ku ve sweswo hinkwaswo swi nge ri ku ndlekeni ka vula hi swona loko mi kha mi lava swilaveko swi lavekaka ivi a kha a titsarisela loko swo kumeka ku a ri ku xaviseni ka vula kambe ndhawu leyi a mi kombaka yona ku hi yo a lava ku tsarisela yona ku ya hi n'weya yi mi enetisi kumbe hi mi tsakisi ku ta ndleka yini i xivutiso xa nkoka swinene sweswo Khalanga ha swi tiva ku va kona vanhu lava kumbe mi kumaku ku va xavisa kwala a gangeni kumbe la township ku a garage ya yindlu ya vona ku na tax shopana kumbe xiphaza shopnyana kwala ndlwini a garage mara ti-bylaws kumbe nawu wa masipala a wu pfumeli mhaka ku ndhawu yeleyo yi vekeriwe as a residential kumbe lawo ku akiwaku tiyindlu ku tshamaku vanhu a va yi vekelangi swa mabindzu se swi kahle ku vanhu va swi tiva va sungula ku operate kumbe mabindzu ya vona ya va nawini hi mhaka ku ko va nkarhi va ta kumeka ene swantswa sweswi ku va tiva ntiyiso ku kumbe a va nga tirhi anawini va swi correcta va veka va susa ndhawu bindzu ra vona va ri veka kun'wana swantswa hi mhaka ku va kume chance yo va nga ngheni ka ti-problem va fayiniwa timali to tala leto a va na tona na ku va na tona se i chance ya vanhu yo correcta swilo swo tala va nga nghenangi a nghozini ya ti-fine na nawu a hi hetiseleni mi ri yini ka vaaki naswona va tsundzuxa ku va endla yini hi ku ongeti ni vone ku ya hi statement lexi ya mi kombisa ku ongeti vanhu va le ku kokeni milenge se mi ri yini ka vona ku va khutaza ku va tikuma va kha va hatlisa ku na siku ro pfala swi ndlisa ku yini Khalanga tanihileswi president va nga vula ku na 21 days liya ya deadline hina lexikulu Khalanga hi twe vanhu vo tala va kha va complaina kwala Limpopo na Afrika-Dzonga va ku
vanhu vo huma handle kumbe ti-foreigner va ta la South Africa va pfula spaza shop vona lavo tshama kwala a va kumi ti-chance to pfula mabindzu hi mhaka ku lava va nghene mabindzwini ti-complaints ta so se opportunity leyi va ka yini vanhu vo huma handle ku na ti-regulations kumbe minawu leyi yi nga kona ku make sure ku ri it's either va operate kumbe a va operate se 21 days leyi i ya nkoka swinene yi ta susa vanhu vo tala lava nga ri ku nawini na vona lava huma handle ku va nga operate mabindzu ya vona mara hina hi ri department ya economic development hi la ku hlohlotela swinene vanhu va kwala Limpopo ku registerani mabindzu ya n'wina tekani control kumbe matimba ya mabindzu ya kwala gangeni kumbe ka community ya n'wina tekani control hi ku n'wina mi ta swi tiva ku mina accountability kumbe vutihlamuleri bya community ya n'wina ni khomeleni tani ku na xivutiso xin'wana xi nghenaka la swo mingisela munghana na FM na ku Afrika wa vulavula hi na mbulavuleri kusuka ka ndzawulo liya ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba inkulukumba hi tekani magwetse but hi tekani xivutiso lexi a xi tala hi hetselaka hi xona i ku va mitwa imani swi hlaya kahle swi ta kota ku twala ha va twa va ndzawulo veri a hi yeneni ya titsarisa kambe hi na swiphiqo swa ku loko hi titsariserile ke ku ta endleka yini hi vuyeriwa hi yini hi ku sweswi Bootpet sweswi ni vulavulaka na n'wina a hi tleli ku na ndhawu to xavisela byala swikolo mundeni ka switandi to tshama ti ri ku gumbazeni ya sitana swin'wana loyi a hi nga ri ka swona leswiwani kambe miri yi ri Bootiteka hayi a swi na problem hi ta swi addressa naswona i swa nkoka va vutisa swa nkoka swinene mi ta tsundzuka ku khalanga a hi khale hi na vhiki sweswi hi kombele vaakatiko ku va na ti-stakeholder ta leswo xavisa byala ku va tsalela eka ti-email ta vona ti-comments ta vona kumbe matwelo ya vona eka nawu wo governor kumbe lowu nga le henhla ka lava vo xavisa mabyala mi ta swi tsundzuka ku lembe leri nga hela kumbe nawu vo xavisa va yima ku xavisa hi 12 namadyambu ku va na ku yisiwa ndhaku na la mahlweni kumbe ku va na conflict nyana exikarhi ka government na lavo xavisa mabyala se hi humese xikombelo lexana kambe lembe leri ku vaakatiko na lava xavisa mabyala va tsalela eka hina eka department ya hina hi nga si humesa nawu lowu nga ta va wu ri wona wu nga ta fambisa ku xavisa ka byala la Limpopo se a va hlohlotela hi kombela matitwelo ya lamo yo va lava yini va lava ku vona ku cinca yini eka nawu wo xavisa byala khalanga ni fanele ni mi nyika email address liya ku va kota ku tsalela department ku hi ta kota ku va na matwelo ya lawa loko mo nyika xinkadyani nyana ni kuma email address leyi ku vayingiseri va nga vi na problem to va ta kombela n'wina kumbe va ta va yi Google yiri email address liya yiri liquorregulations.comments@ledet.gov.za ndayivula kambe yiri liquorregulations.comments@ledet.gov.za
mi nga tsalela mavona ya n'wina na ku mi titwa njhani hi milawu leyi nga kona kumbe mi la ku vona ku cinca yini ka leswi lavo xavisa mabyalwa va tikhomisaka hi swona. Kotita kan khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya i ku engeta ku kota ku konda hi hlangana kambe nkarhi lowu taka ricondo rona a kha ha ri vona. swinene sankalanga na vayingiseri va n'wina inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM kulukumba hi tekani magwedze lava hi bula na vona kusuka eka hofisi ya MSC wa timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba hi le Limpopo kwalano MSC Chitereke Matibe hansi ka vurhangeri bya dokodela Phophi Ramathuba kwala a Limpopo hi sweswo miri ku seleni swin'wana hi nga swi famba tsundzuka mundzuku ku tisana n'wana ku Afrika wa vulavula twi kusuka aka hi le kwini a Giyani studio swa hina a Giyani siku rin'wana hi tshame hi tisa xirhambo la xi huma ka va loko ni nga hoxisi kumbexani mani lexi a xi rhamba kumbe mani nga vuri ku xi huma kwihi kambe lexi a xi rhamba tihosi a holweni ya vaaki aka Malamulele va vulavula hi timhaka ta ku ya hlangana tihosi ku lulamisela ku taka holobye ma sunduka se swi ndla swi vulavulanyana swo karhi se hi ta va kha hi bula na hosi N'wamitwa Munduku hi tlhe hi bula na hosi Minga va ta va ri swin'we va ri ndhawu yin'we laha hi nga ta va kha hi bula na voko ka nongonoko Afrika va vulavula se mi nga kayeli ku swi khumba hina tanihi rixaka hi kota ku twisisa ku hisa ku yini mahlweni tanihi rixaka ra vanhu vo chava ku tsongola xa munhu ni ya ka meyara wa masipala wa Makhado bona i khansela Dorcas Mboyi bula na bona andaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM i 11 minute hi seba awara ya 2 ni ku byerile ku ri president va te loko va vulavula va nyika swileriso swi katsa na 21 wa masiku ni lava ku vulavula na va masipala wa Makhado hi nomo wa meyara councillor Dorcas Mboyi lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi la ku ya hi vo va lunghe njhani ka timhaka ta ku titsarisela ka mabindzu lamatsongo va nga swi mawusa ni ta tlhela ni va vutisa na timhaka letiya ta ti KRN2 ku swi famba njhani hala Makhado hi ku hey ti 24 i sonta meyara enhlekani meyara enhlekani Robert Tsemar meyara a hi sunguleni la president va te ku fane ku tsarisiwa mabindzu in 21 days n'wina tanihi Makhado mi le ku endleni ka yini na khensa hina tani Makhado hi busy swinene ku registerisa vanhu va ta va kha va ta ku registereni ka mabindzu ya vona spaza shop na ti-tax shop hi busy na swona sweswi swi le ku va oloveleni ku fika kwihi vele ku kume ku na tindhawu leti ti nga koho va ya ku va ya ti registerela kona mi vona va kha va ta ku endleka yini ni vona va kha va ta la ka masipala hi ku lava va department ya economic development va swi nyike hina ku hi registera mabindzu na swiphaza hinkwaswo and then vanhu va kha va ta haleni ka masipala lava va nga setaku mi nga ku yini ka vona ni ntako ka vona a va ti va registera mabindzu ya vona hi ku after that 21 days mabindzu ya vona a ta pfariwa va ta va operator illegally and then ni kambe ni kombela na vanhu va hina ku hi va kombela ku va nga register mabindzu on va yimele vanhu va ku huma handle huku lero loko ri pfuliwa va le register hi mavito ya vona swilo loko swo oneka swi kumeka ku swi onekile a va hakeli tax SARS ava kuna swin'wanyana swi humelela ka bindzu ku ta va vona va ri responsible ri ta landza munlayo u ta landza mune wa bindzu loyi a nga registera hi vito ra yena and xiyimo xo biha xexo hi ku a ni ngo tanihi mfumo mi ri vaaki a va teki vulawuri bya mabindzu ya miganga ya ka vona se loko va kha va tsarisela vanhu vo huma matikweni ya le handle swi va kha swi onha sweswo exactly ene loko mind you loko munhu a tiva ku
xilo lexi a xi vitani vito ra yena u endla swin'wana na swin'wana leswi a swi lavaka swa ku huma ndleleni ene mi vona ku kun'wana loyi munhu va mu registeraka u hava even na mapapila ku tshama laha Afrika-Dzonga mi kuma ku hina halwa hi xihina hi ku vanhu va tele yini ku ri hina futhi hi va accommodate ene mind you mi swi tiva ku ri ku na nawu wa ku ri munhu a kumekaka a tshama na munhu wa kuma handle a ri hava papila na yena wa khomiwa hi ku na yena u chele nenge ka ku wa contributor ka ku la vanhu lava va tala so swi fana na sweswi swa ku va tsarisela hi kuma ku u tsarisela munhu loyi a ri hava mapapila lowu a nga faneleke na yena n'we wa xiphazane u ta khomiwa hi ku va ku u tshama kana u protecta munhu loyi a nga tshamiku la Afrika-Dzonga a nga humiku la Afrika-Dzonga ai yeneni ka ya vumbirhi meyara hi vulavula hi timhaka ta KRN1 ku ya ka KRN2 tanihi masipala ti 24 i sonta mi va pfuna njhani vaaki va masipala ku va khuphuka ku ya ka KRN2 ku ndlela ku va kota ku ya mahlweni na ku xava gezi endzhaku ka ti 24 naho va pfuna ntsena hi ku va byela ku va ya ka hi ku va nyika information through our councillors and ward committee members and CDW se ku va nyika information uri va swi endla ku va sendla va kha va tirhisana na ti ward councillors ta vona na ti ward committees ta vona na ti CDW ku ri va ya ka Eskom va ya va upgrade electricity ya vona aningo meyara nkarhi ya ku tala mi kuma vanhu va tshika loko va va na swiphiqo mi to kuma se kwala xongozi vanhu va kha va terekile va kha hayi masipala lowu a wu tirhi nchumu gezi rile a ra ha ngheni a va hi pfuni ku ve a mi kha mi va byela nkarhi wo ta hi ku na swi kota a ni mukhanselara vhele u yimela masipala so loko a nga va pfuni that's why va tarile va ku masipala yini hi ku yena mukhanselara loyi na ti ward committees ta yena loko va nga pfuni vanhu va fanele ku va rila hi masipala and then ku ri swin'wanyana ku pfuna phela swin'wanyana va pfuna hi information hi ku taniko a hi competence ya masipala a hi function ya masipala ku endla sweswo but even if it's not our competence or function hina masipala una responsibility through our ward councillors and ward committee members unika vanhu information even na ku va pfuna ku endla swilo sweswo up until va kuma service yaleyo Mayor mina ni khense ngopfu yana ni mahlweni mi va pfuna vaaki ku kota ku va fikelela swilaveko ku ya hi vukorhokeri bya n'wina tanihi masipala wa Makhado ku kondaka hi vulavula nakambe nkarhini lowu taku hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku khense mina ta byela vanhu va hina ku va yisa mahlweni na ku tirha na makhanselara vona na ti-ward committees ku ri va ta kona ku ri va kota ku pfuneka no aya khensa swinene meyara siku ra n'wina rinene inkomo na n'wina mhaxi inkomo vana va yebula na vona i meyara wa masipala wa Makhado Councillor Dorcas Mboyi a yebula na vona laha hi kha hi languteka timhaka leti ti nga kota KRN2 na timhaka teti ta ku ti tsarisela mabindzu un'wana kha ku ai hi mi twile mi kha mi vulavula na vale ka masipala wa Bushbuckridge hi mi twile mi kha mi vulavula na va masipala wa Mopani hi mi twile mi vulavula na va masipala wa Makhado se swi vula ku lava ka Malamulele vona ke lava le Giyani vona ke hayi ka matlhari hansi hi ta vulavula na vumundzuku mi nga kwati nongonoko wa n'wina loyi na hi nghene helo ka vula hi ta vulavula na vumundzuku hi ta vulavula na vona mundzuku va masipala wa Collins Chavani masipala wa ka Malamulele masipala wa Collins Chavani usuka la Tiyanda uze wafika ka Matiyana se masipala wa lowo nga ta va kha hi bula na vona va masipala wa Giyani na vo hi ta bula na vo
hayi wa Giyani a ni masipala wa Giyani va vula sweswo veri vito ra vo masipala wa Giyani mara hi wele Giyani wa masipala wa Giyani se ta va kha hi bula na vona mundzuku va hi byela ku vovele ku endleni ka yini ku pfuna vaaki ka ku khuphuka ka sweswo swimbirhi hi vulavulaka hi swona xivutisonkulu timhaka ta ku titsarisela ka mabindzu xa vumbirhi timhaka toleto ta ku khuphuka eka KRN2 nan'we van'wani mi tshama mi ri ka inthanete hambana na ku ya va ta kota van'wamabindzu lavan'wana loko no vula ku hambana na ku ya kwihi okay hambana na ku sweswo huwa yana ni mi ya gugula mi languta ku xana u kamberisa ku yini ku xibokisana xa ka n'we xi khuphukile kusuka ka KRN1 ku ya ka KRN2 a ni lavi loko ni ta laha hi Musumbunuku na haleno swi swa hina swi fambi tsundzukani a hi vuli ku gezi ta va ri timini ka n'wina hi Mvhulu loko yi ku ti 25 ho vula ku ti-units teti nga kona loko ti hela i nga khuphukangi manethu a ri nga ha ngheni ri nga ha ngheni hi yo mhaka ni swi lavi mina ku xava gezi mavhengele ma pfala loko ma ya ku pfaleni kumbe na madyambu a ni swi lavi loko ri nga ngheni gezi na madyambu wa swi tiya kwihi xavani gezi nampundzu loko ri nga ngheni vheti tsumeleka hi Eskom hi ndlela yaleyo kambe sweswo mingisero Munghana Lonene FM hina hi zamini mufambisi wa xitichi va ta swi vona ku impela hi ringetile ku dyondzisa rixaka ku ya hi leswi nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga wu languteriwa ku va wu endla swona se loko ma hi sola mi ku hina hi nga tivi nchumu swilo swa ku mi ta va mi nga hi to humesa tape hi ku hi leyi tape hi ringetile hina kumbexana hi lo mi kuma mi ncuveni kumbe mi nga ri ku yingiseleni se sweswi xiphiqo xi ta xi nga ha ri xa hina a hi nkarhi wa vukanyi lowu hi nga ta ku hi mi kume mi ri vukanyini mi kume mi ncuveni mi nga yingiseli ma vo maka kona kambe mswiritani ni khensile swinene ku va mi hi lombe ndleve nongonoko wa hina hi wu gimeteni kwala namuntlha hi ta hlangana kambe na wo nongonoko lowu mundzuku tanihi sweswi ni nga ku byela hi ta va hi kha hi waxa twi kusuka a studio xa hina xa Giyani a Masingita hi swi ku haxa kona van'wani va ta ku pfuxela van'wani va ta khome huku yi kha yi ga yi bubo hi khala hi le huku ho ku tisela mina a swi pfumeleriwa hayi teka hi ku tisela se sweswo va ka hina hi ta va kha hi haxa kona nongonoko lowa mundzuku awara yo sungula hi ta va kha hi bulana vanhu lavezi ta va hina va hi byela ku va hi ya kwihi tanihi rixaka va hi pfuna njhani ku na hina tanihi rixaka hi xiximiwa hi hloniphiwa hi ndlela yaleyo se loko hi heta swoswo leswi hi ta vona ku hi ta va hi kha hi bula yini tin'wani timhaka ku ya vula mi ta kuma mindzuku sweswi i nongonoko wa dzumba ra mina na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko mahungu lama ya hlayiwile hi sesi Lilian Hlabangwani ya sesi Lili eJohannesburg Thembisa Alex Nasowetho ku ya kwale kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela